Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini nafak puji na punefong Allah Subhanahu wa taala. Buat kuasa langi nan niya tanay. Alhamdulillah nafak depung seti onrong. Dega kata sangadina melo nafak ringrangkip Allah Subhanahu wa taala makadana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh kiri pong Allah taala mati lesukir Allah Subhanahu wa taala. Sinit ko matawala bikin karena sira Allah Subhanahu wa taala. Sendi pancoba kami nam matana ri seseta idi rufatawe iya naritu pancoba amating. Tang ratanek naresengi pancoban amating ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwat kunna mati wijanna riwat kunna mati anak nariyasan Ibrahim terima to Nabi. Tanda-tanda dari seni pancobaan amatik. Bahkan ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, di makam parengi sahabat suruna Allah Ta'ala magiro tateri ini. Sebentar Nabi aga nasan nabita ana basyarum misluk. Ia nasan rufatau matokak pada itu. Apa yang membedakan kita dengan Rasulullah? Tuha ilayya nasan nabita iwereka wahyu. Tetapi perlu faham madece tong ngiro nabi tak teri tong ngiro nabi tak gerak watun namati wijan reseni Ibrahim tetapi dia nang kata kalupa dia nang kelenya referenderana maka mesti reseni amateng diruntuh narekutan ni esoi bade dulu dia tidak jadi masalah nareku nawerit na saleki indo anggota keluarga ta sumpul ta tetapi yang jadi masalah itu nareko nagala ni asto ang kamufiro pa rin ngarangi di lepas dabi. Iba sandre manibawang aliri po Allah Subhanahu wa ta'ala nasaba. Melok ni riyaga anu pura na todo po Allah Subhanahu wa ta'ala di nawad di cabu anu malampuy di nawad di fajiko anu di fajiko di nawad di malampu nareko imento naron na pelo po Allah Subhanahu wa ta'ala. Nareko umurong na nawita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo riya chinrolay siaga umuruk na nabita narewa yarik gana lesuri sesena po Allah Subhanahu wa ta'ala iya naritu 60 na talutang. Jadi umuruk na nabita rilino iya naritu 60 na talutang. Jadi nariku umuruk na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melori panca di dasar tabila-bila ni tarikenya alita. Dari umur ta 50 tahun yesoy berarti 10 kita lu tahun umur ta. Dari umur ta yesoy 62 tahun 10 saya diulang 20 asera sona saya agak menurut ta. Sesto mani. Angkana kan 60 na telu tahun. Angkana 60 na telu tahun. Karena lebih agak. Ya. Tetapi yang namanya kematian satu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya takziah di Tanduk Teno. Yero to mati. Silolona malasi magala. Silolona la palesu ko wala na napadangi bini na makalele papa na dina. Dia nameta ito na nasabari na mati. Sehat. 1 bulan yang lalu saya takziah di Monditogo. Ang gato may kunray silolo na pura masasa. Dia pana salisi sur sasana, dia pana puray sasana na padan ni laki na makalele usati. Dia na minta mati tu. Bahkan minggu riolo saya takziah di Palai. Yerwan ninna boleh merengkaling acara takziah baja mati. Tapi insyaallah nalaperi tu umur ta po Allah Taala. Jangan sama kita boleh tungkai mata sih, tadi yang lihat banyak. Saya kira hasil natarungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai makada ayat mabela mu faji
Mabela mo pa di iya mega mo pa kesempatan ko nasaba mapi di 20 tahun umur ko mapi 30 tahun tidak jadi seperti itu. Dena kuro bilangan na reseng amatik. Nari ko narabi wat kun nasedi rufatau la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Dena wadi fasoro makutu foro dena wadi pamaju. Bahkan anak lolo mati. Apalagi nari ko tumatome na tabi. Tabi para jangka dampun. Nasaba iro malikae angke tutuli parengarani ki ya sange mungkar na nakiri aso makiri surat. Aga surat na malika mungkar si bawa nakir si bawa ini. Nomor cek di surat na mungkar si bawa nakir. Nariki parengarama kade maputin tu luata ya pangata ni joka kuburu Iro isita nasa sek di dua mani berarti mamula itu macu. Riolo nareko marak mangesa gabaki mangesa duriaki na sabay bitaw terkenal si bawa durian na. Biasa na nareko durian tasikarong tapayesa bawa ko no leke nareko mamula ni madodong iro pakulengi. Mamula ni madodo pakulengi bahkan nareko melo kitatong tanya nang ulit yasa nareko melo kitatong. Agay palina poncin naman. Nasabak magi matada ni tuna loda ni tuna. Surat nama na mungkar si banakir nasabak angka to tahu pwede tatambe umuruna pwede takalufa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi alhamdulillah tadi saya sangat kagum mapana angka kampung utamai mas sempajang megalada di sana masjid. Melo penuh. Tapi megami kosongnya. Saya takziah juga di beberapa tempat, termasuk tempat yang desa Lombok. Ya tentu paling mega jamaah na kita masih kita. Paling mega jamaah pada kampung-kampung. Wasa ngiro lepaka masa panjang isat masih kita. Paling-paling saya di dua mi, Pak Bang si bawa imang ni. Kadang-kadang imang itu mi bawa elena tuna bang, elena tuna kama, elena tuna mapasang panjang tiga mauna. Tapi alhamdulillah ini masih kita mega. Jamaah takziah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menerampe Nabi tadi makadanda. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath. Narikomati anak ko na Adam mapat kumana siging na iro ipagkusiyan na jadi narikomati si iru fatau de nagaga fakullen na untu lolong reseng apalang. Ay batkuan na aga de nanule magkasiyang. Ampai di irita namogi ada ta di takaluf di nang kata takaluf di tomatita. Mapamula na rin ko nasaliki ang kaan si wandina. Anda duang panina, telung panina, pitung panina, patapuluan nina, malam ini 100 wandina. Betul na aga si mata ang kakimarin ngarar ito matita. Nasaba di na tugaga na lulungi. Kaya na tunulit pugos di faktasyan tumatita sengadina ang kapi badi-badiwi sengadina ang kapi jampang itu matita. Dilalang nagkuburu diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Imam Al-Ghazali. Ang kasih di tomatua mati ni mita di mati. Nasabah perlu dipahang hari rayanya orang mati itu adalah hari Jumat. Ia tomatoy nareko aso Jumai di najuk ka malepot betuan na di najuk ka makaidang nasabah hari Jumat itu semua orang yang meninggal dunia lolongi apalang boleh tenro iro apalang na boleh dipakatubay aga pada laduan na pakatubay Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat puang tak dampengi dosana to matapu puruan inan niya magkunray wal mu'minina wal mu'minat magkutu faro ito salangi uran inan niya magkunray al ahya'i min wal amwat iyetuoy magkutu faro mati. Jadi semua orang yang ada dalam kubur dari konarabi aso na juma ang kamanang imatdapungang tajang ni farel duangan na to makatupay supaya engkau tambah amalan na tongan ni haro tomatuan matajang ni farelo doang folerilino tetapi ang kasi di tomatuan namun ya so
alina. Dia nak kajok kan? Dia nak jok makedang pada kumamulu gitu. Makedang kita lo cete to ega. Engka dega ada runtuh. Waktu motor otomatis nariku terlambat dia nak jok makedang malah pada lo doa dega katawana. Ya tamu tuh ternyata nariku sejumai tenang nih. Ritana di balik kubur dah. Maka dia balik kubur nah. Magiro idi naseng tuang di tajuk sapa pada doang. Maka dia rotong matoy. Alhamdulillah nasa yana. Dia na ufarlu naseng juk kasapa pada doangan na tomaka to bayar sauna Jumat. Nasaba mega anakku iya. Jero anakku tungke purana mas sempaja 5 waktu angkat kirinya ke pada doang. Angkat kirinya ke Fatihah. Jadi dia na sewa perluang irwan sana. Ternyata setelah 1 tahun berlalu, engketor tomatua joka makaidang, makutana si bali kuburuna, magiro nasa ngidi kuang, tajuk kasi makaida pada doang na sementara engkawin nasa wijata si mata engke kiring ke pada doang, makadiro tomatua nasa na riolom itu. Riolom makokonge lesuman ni krisisena fong Allah Subhanahu wa taala wanaku sehingga dia nagaga kiringan ka pero doang ari dino. Ampai nasambung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bunu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Arikumati anak pun Adam mapat tumanang isinin narfa kasianna illa min salasin sangani natallu. Nomor seje na itu sedekatin jariyah. Amala mas malari pasidat ka malari tegin pada padanna puraki masumbang ri masijie selagi ro masijie engkamo fa nafake tawe makasiang engkamo fi nafake masempajang engkamo fi tu ilolong apalan. Jadi tongang haro makasingi pakosian lainnya tetapi dari kumate ki dega ga ilolong sangadina tu amal-amal lari. Nomor 2 nasa nabita au ilmin yuntafa'u bihi. Ya dari tu fat jiseng ing mati guna. Boleh ke matazian tapa engka siki agurung tafahang, tapala tu ke ngiri beneta, tapala tu ke rilakita, tapala tu ke anak tari bali bolata. Angka kilolong apalang selama kecil moya pala tu. Ya minariko boleh ke matazian lengi carita. Ya andre cede dus nasubukwe. Lesi bolana na carita na sa mano sa dino sa bukon na gado lompi sa di panjena ang katoto to makoro asalan ka acara nomor se dia ga nagosi andre padahal madugo to lesuna na carita wi andre na to tapi madugo mato ya hera ka sa dia manoko capu mato 2 pan tapi tanya to ko kampung ta kumiruasan ya di daerah Desa Lombok. Itu kan atau Desa Lombok tuh? Angka, tanya boleh Desa Lombok. Jadi yang ketiga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awal bin salih adalah ada naik ke medal doang itu teman-teman. Alhamdulillah pengaji tahun asli orang betau. Tasik di mana angka macam mengaji model lupo ini. Nasabah syariah ini pura won rumah takziah termasuk 2 bulan yang lalu saya takziah di Bendoro. Dia ufa mulai takziahku nabi si napu imang. Maka dari ustaz kuwading inasa na matu ku macara warisan ki. Maka to si na warisan na takziahnya. Maka di aron nasang anak-anak di nasiwa ada gara-gara naluting iru galungnya. Ang kamu firu tomatuan na, debay lamay. Jadi mega to makukong funay anak mega, nikiro anak na dega gamaring ngarar ito matuan na. Tentu acila kang pay dito matoy na reku funagi mega wija nikira mo ni check di dega ga bisa mangaji. Kung di sa mangaji itu lah kiri ni kiferenduan. Makanya penting dipatami anak tak minimal di 2 di pesantren ini maka pala kurang
Namun dia natampa santri tetapi ko boleh Pak guru mengaji minimal suratul Fatihah hafal. Itu paling minimal. Nah sahabat itu irolo ngapalan. Termasuk acara takziah ini selalu saya mengingatkan nariko juga kamat takziah paling ngerangi ro di to hadire maka nariko na palinna ki Andre tabue Andre lalu megaiga kasih. Mahagi na perlu mega Andre ko juga ki acara takziah. Nah sahabat cik di Andre, cik di doa apalan. Bayangkan yang nariko sifat net Andre, siapa guru apalan? Apalagi nariko dua penemewa nih, madu kotor iki. Mega apalan. Termasuk juga kita duduk di sini, meren keling ceramah. Sedi detik, sedi apalan. Kali siaga tuh kue. Sekitar 1000 orang saya di sini. So, saya di Kepala Desa hadir ya. Taregana. Jadi sini tuh kehadiran marin kelinga ceramah termasuk ibadah dan pahalanya akan mengalir untuk almarhumah. Sampai itu guru tak nak perintah ki kong ka memakan asana maka situ nareko angka acara takziah kong na poliki atau juga ki apalah. Nasabah, tura-tura ki maring kaling ceramah, ang kamana apalang ilolo. Bahkan itu na rekomend kaling ki ceramah, masero lebih nasa pajang penye 100 rekan. Ibu, oh ibu, kurang ni mas sempaja sunnah 100 rekan. Depa, bapak ini warasa pura nih, bapak. Itu. 100 rekan. Masaro lebih apalana tau mengkelingi ceramah dibandingkan mas sempajat tahajud 100 rekan. Karena tahajud dan menuntut ilmu memiliki keutamaannya masing-masing. Bahkan angka segitau tu dari masih GE angka tahu leu tetapi ia rasa tangi waktu na melok tama yita ko nabita pakai magi dia na tulit cele-cele ko tu nasa mitaw ka nasa tutol lewi. Pati mali nasa mitaw, doon ka pa disengen na yun. Yero ni tori setan ito nga pa disengen na. Ampe tu guru ta na peringerani materu desengi pak disengen masero lebih disengi pak disengen ia tu narup assalamat. Tapi ini pada na pak disengen tentang amat tinggi. Mega tahu pusing ni mah kada aga sirian ribaja. Pusing ni pokok bicara tu orilino, benang kana fikiriki pokok bicara mate. Yaro perlu dipikiriki pokok bicara mate. Yaro tamo tatar yolo mega senu-senungan na. Bahkan yang napikiriki dari kumate kana sa mamagmay ko bola. Ampe tu tamo tatar yolo, yaro po si bolana na do ko ikachi. Na do ko ikachi. Aga betuan na. Nala senu-senungan ni mamagmay nasa kumotok ka bola ko mate. Arto mo tantay. Narekomendre ko labari, malay loka. Nagatong iko po si bolana. Aga gunana, nalasenu-senungan ni mamagi-magi nasa ang kakak nasa si cawe-cawe si bawa indo anak. Magi ro loka, narekomenda ki loka. Kata itu si cawe si bawa indo si bawa anak. Itu gaga loka, indo na kue anak-anak ko. Tiga. Makukong itu, mega to malumpu bolana nakia narekom narapi ni macodena gaga anak na monrang. Padahal bola kasing, bola batu. Mega anak-anak, nakipura mana ni malah kipura mana mah benar seleng tu batuan. Tu batuan tadi lo macam, nakia tapahang ni madece reseng senu-senungan mak bali bola reseng apa dua gange. Salendri bola maki. Tegi ni pada badan salendri ki. Kuri fahing maka dena jadi ki menteri bola baru dari kuri gai gatu loka. De to jadi menteri bola baru dari kuri tak doko ikaci musibot. De nak koro. Nala senu-senungan mi. Jamaah tasya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ina rosabaranna wa kafa billahi wa aiza. Mamadila dan itu idi rufata wena sana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yerosanya amate mancaji pangaja lu siseta. Nasaba muni tu maga. Muni maga tu pakul weta. Tete ina reku narabi waktu ta na ceddu na reddu malaikatul maut ironya wa. Narikutan ni yesoy baja. Narikutannya baja sengadi, narikutannya sengadi minggu payment, narikutannya minggu payment ulah payment, tau payment ipangatan di bawah kali. Kuku gicara nero.
Buku caranya ro capur ki deceng yari gaya sangi husnul khotimah. Iro temu atari ulu biasa tuh kada pering ngerangi tanda-tanda nama ting. Makin itu metu atari ulu. Baja sanga die. Baja sanga die dari kutuda-tuda ki ku kadere. Ta parisay olita. Dari ku ta gesek-gesek ide na noni. Sama cawe ini tuh. Ta coba kita gesek-gesek kok de memang noni angatan. Iro nomor C. Nomor 2 nasa temu atari ulu. Narik ko tadin ni papinya mengi. Narik ko mandre ki fajje, de na nama fajje. Narik ko minu mandre ki gula, de na nama cening. Maga den dero na subu kue, mafajje mo. Ang kawara sana. Maga ro tengyo na macening mo. Ay macening mo sedi. Narik ko de na gagero rasana golle tapana dingi de ni gara sana fajje, angatan ni. Angatan ni. Makuto faro nasa tumutata riolo. Dari ko ba aja sa ngedi ta fendre ilata kuro yasa langi-langi na lile di na magele-gele maka di na to dahi wata plus on biasa tu kiro liladi na ko si gesay ngingi yes magele-gele tu tetapi na ko di na magele-gele nasa tumutata di na dahi wata plus on magele-gele mo Gile mana sih? Aku di na ngatan Pakoto pananoran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iro ada tuh tata riolo. Biasa tuh jadi biasa tuh di. Tapi yang jelas buku bicara di pangat talita. Membiasakan diri mati. Buku bicara membiasakan diri mati. Ingerangi selesura nama tinggi. An-naumu ahul mauti. Nah iya mua selesura nama tinggi dari tu tinroh. Ya megi kata wiruntu. Magala madisi. Matindroy wanina suwi makat dos. Jadi masih surah memang itu tindro si bawa ting masih surah. Anak pak guru ni guruta, pak guru ki guruta dari komelo ki matindro dibiasakan ni tepu esan Allah Taala. Ifat capuri peringerangi jarega ibaca esan Allah Taala gang kata tina peringerangi. Allah, 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 Allah. Kita rasakan itu jantung Allah, Allah, Allah dan karena tadi prengerang kira apa guru-guru tak dari ko ang kamuki rampai asana po Allah Ta'ala riwat tu matin rota na cepu na cabui malaikatul maut nyawata rias subaja ang kekiriasan husnul khotimah yemina dari ko matangga ki makanda le pandang tappa na cabui malaikat mungkar kadang ni siaga mata itu naruh tala pacap kurang tentu tanya tu dia cerita capur tapi dia tu nah harang iseng makandang majami dari kuwani-wani ki makandang enggak Tiga ada ke kampung ini nak boleh makan dah ke kampung itu. Ini nak boleh. Anu biasa itu ke kampung tamat domen mi. Pak domen mi. Nara ko makan ni letu tete tu subuh. Si sana panggil masih dia. Boleh ni kalau isu nama tindro. Wah ini masuk baca subuh jolo. Wah semelo masuk baca subuh nak bagi makan dah. Lo boleh le subuh tindro dah. Makasih nak kubur ki makanda salah sikit tego ni lesu ki maje ni masuk baca tahajud maka dia menjadi pura mati terus dia magaga sebaca tahajud ki jolo na sabero sampajang iya tu jama-jama kawin na malemah dan kon kami lo magur mas sampajang dua mi mennek bau pak guru itu nisa ni sampajang nasaba 5 mi tu bawa baca-bacaan sampajang wajib lain na tu sunnah mi mapamula tatoki mania kirfong Allah Ta'ala iron niya ede na marigaga mak bahasa ugi di na magaga punya kengi mas sempaja subuh duan rekang karena Allah Ta'ala Allahu Akbar jadi sini ay yemi tu nasala niata dari ku mas sempaja subuh ki maka ki punya kengi mas sempaja subuh patan rekang karena Allah Ta'ala Allahu Akbar siapa tahu nasabayro pa bulue mawa tamanang maka daki ay to bitaw ay malasinganang
Magi ku sampai na sabui mapatan reka subuh. Dia na jaji. Muni maga lesita aja lalu tetambay sampai subuh mancanyi patan reka. Nia ide magagama bahasogi. Pura ki nia takabiri ki Allahu Akbar. Kinuro takabiri waji mabahasa Arab. Pura ki takabiri cediniro waji baca-baca takabiri Allahu Akbar. Maduanna ini tuh baca suratul Fatihah. Bapak-bapak yang di sini saya kira hafal semua suratul Fatihah. Tuh Pak, hafal nama suratul Fatihah. Nasabapura to ka macarama tanya tuh kue bitoy. Kok ka uloy? Agak ka uloy kaya. Awal kasi ta uloy. Dia masih ka uloy suye. Maka ka hero Fatihah wajib. Kung cerana nasa ustaz ya di wisang suratul Fatihah. Cek di nasa surah wabla kurangi agak-agak na tuh. Alhamdulillah ustaz. Agak iya na tuh. Awi dia na apa Al-Fatihah apa lama alhamdulillah. Angkat tuh. Jadi yang kedua itu Al-Fatihah. Yang ketiga waktu tamat tahiyat. Waktu tamat tahiyat dua tuh wajib baca Quran. Nomor cidi yang dari itu sahadai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi takabire, Fatihah, sahadai jadi telu nih. Nomor 4 yang dari itu salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Pura niro mampir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iro bersalang wajib toy mabasa. Yang mau wajibna matahiyah tahiyat baca puring itu wajib. Tahiyat baca puring wajib. Tahiyat sebelum baca puring sunnah miro. Misalnya masa panjang mangribi ki. Masa panjang mangribi ki tak lupa ki. Ya luhe matahiyah langsung kita tong. Aja na tanong no mas. Pataru ni sampai jata. Imana rekofura ni matahiyah mati sebelum mampir lagi sujud sahwi ki sana. Sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yasud. Tatto siki tura siki sujud ki masih dibaca siro subhana man la yanamu wa la yasud. Napa ki ambil salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matengahkan nasa mampir salah tahu metuka. Nasa bairu wetuku nasa masuk panjang utaha metur tuku. Mapaka nasa matakabere kiro-kiro meme nasa kunci. Sehingga ragu nasa makirana assalamualaikum warahmatullah nasa anu itaha meto langsung meto ni moni pum. Sisa mana nasa ustaz ma berselang esani sampai jam. Nasa sisa itu bawa aja berselang. Baca-bacaan itu wajib. Namiro makan ke assalamualaikum warahmatullah kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullah sunnah miro na giliki. Jangan macam masalah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah toki. Sudah selesai sholat. Jadi malam malam sempajanya. Malam malam ada 5 rupa mi bawa tu wajib. Narik kudeta apalagi suratul Fatihah misalnya nasaba masiri di foi ku itu maka dia jawab suratul Fatihah ustaz. Tatempel ukuran rita suratul Fatihah. Masempaya ki baca siro. Aku furni kampan. Baca dia mah tidak jadi masalah. Angkat itu ustaz jatuh menasut ustaz. Mapakah nasa sadar mapakah melu masempaja. Moni suratul Fatihah baca-baca lagi itu agak singisen. Maka mereka malam mi bansan itu asam pajak bere jama ki lima waktu ku masih ki. Nariko kampan imange kampak to ni. Lolong itu apalah si taung jangka waktu nama guru ki. Nariko narapi ni si taung dena falala guru ta. Agak tuan na autorisa na suratul Fatihah si taung na paya pala. Manu pakundula ada tuh gitu. Bangkungi lagi nariko asosumiasa mataran ni. Apalagi di paring erat taruh tahu nariko bacami PK 40 seso Mariawana telung ngesom itu ya apalah. Biar pagun Cina ini anak pesantren yang biasa maka apalah ibadah atau itu 40 40 cm tu sama na sedia apalah. Biasa kita baca Yasin. Setiap malam Jumat kita baca Yasin. Malam waktu pada nariko ya apalah.
Ay, ulang-ulang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling terakhir, alhamdulillah ini saudara kita sila surutahi almarhumah Seni. Maka sini launa. Magi wasa maka silauna. Angka mana muki hadiri kita ziana. Belum tentu ini matuk mate ki angka matuk tahu mata ki. Belum tentu matuk dari ko mate ki angka matuk kesa-kesa ki. Nasawa makokong mega tahu mate dibeli kesai. Nasa bayasa yang corona. Boleh na rumah sakit, idoko memang di plastik, yang bakas si peti. Waktu namanya ilam mak, dia nama dikimat deke. Mabel ko nasa, mabel ko. Harum. Ini balat tu kebolana. Alhamdulillah anak selesai rutai almarhum Seni. Angka menemuki tu mitai mata, angka menemuki mitai, angka menemuki gesai-gesai, angka menemuki tu matu anak, angka menemuki anak-anak. Maka sini lawan. Agar nabi melo isaranya. Dia nama dikimasaran sama kesini, maka sini lawan kesini. Imene ro bawa ini fikiri ki foko gi carana iro mati reser modern fo Allah taala to siruntu si indo anak ta to siruntu si suppulo lota imene ro bawa ina wanawi dari komelo ki siruntu de cenge ifakasini iro ampi-ampi ta ifakasini fakasiata fo Allah Subhanahu wa taala mamagi-magi matu dari ko narapi ni wattuna ipasiruntu ki desiruga hamasina fo Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Paling terakhir, tadi terakhir toh, ini paling terakhir. Tidak bergage butok. Aku makus itu, kamu je latu subuh lah ini toki. Latu subuh. Dia aja latu subuh. Mabela lalangnya. Terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan ayat bi ulmayyita salah satu. Talun rufatu nafunna itu mati. Talun ruhu macin dari kuburu Sinar itu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji isnan lesu ya dua wa ya baka wahidu monru ya cekdi. Agar nasang nabita monru agar mati. Riwat kurta tu mati talun ruhu macin role kilo kuburu Talun rufa mantra kilo kuburu nomor cedi nantraki keluarga ta. Nantraki anak ta. Nantraki lakit ta, nantraki gabinita, nantraki balibolata, nantraki sumpulolota. Nekia narekomelo di ilam madde iro keluarga. Di pagaga uruntu ya kowe kampungnya. Napujila de lakin na milo ipasilam masih balak. Di pagaga uruntu. Magi bumelo ipasilam masih balakin taga. Pak, yang galing dia gaga maganda taruh kayak ipasilam masih balakin. Lebih-lebih pa hiburan nih. Untuk hiburan ini gaga melo ipasilam masih bawa beda ina. Kira makunda na rekumate lakin na terri. Urane terima to. Teki sewali mi matan. Siwali matanan terima, siwali matanan teri, majelis ni gasiro selanjutnya. Jadi yang mengantara keluarga tak antara kilo kubur. Tetapi dia itu gak melo pasilam si babular. Yang kedua agama antara kini itu orang parata. Punna ki oto nantara ki oto tak jaga kubur tetapi dia pagaga uruntuk ko makokonge ifamoto Fortuner joko anu kubur ambulans mana minta wita. Padahal engkau tahu nama kasing. Engkau tahu nama kasing. Aga nasa anu na keluarga na. Ifemali nasa tu oto nasa yalurang to ate. Dega aga femali na. Idi mi macarin na. Dega aga uruntu tu meli pasilam si bawo to na. Dega aga uruntu meli pasilam si bawo bolana. Yemi mega uruntu nerekui salayer warang parange yalit tingi mana. Yalaga mana itu to warang parange. Beneng itu tuh mati kita. Iwering kesempatan oleh Allah Ta'ala tua memang tentu maka di wasum bagaimana orang parat tu. Dega agak tawata ida naik. Dega agak manata. Benengnya otomatis wording toko napa mape bali lori di mana maka deu. Yari ke memberi pemua kedua biramane orang parat. Dega tawata. Nasa pada lolongi wasene. Yang ketiga yang mengantar kita ke alam kubur yang dari itu amalan. Agama ni matuk mundur kubur apalan na sampajata, apalan na puasata, apalan na sidekata, ipakosiata lagi. Ya mana bawa matu si bawa kita leku. Dega galing
galing dia na wadi isogo ro malika dia na fada ro patawe engka majaji sogo ro patawe maka deh anu pe tabi ta prajaga dampol misalkan engka utama penjara mega urun tu makokonge maka singon ro dilang na sogo polis ya anu jolo bose atur saja dia na wadi matu akada mungkin si banikira atur dulu ini ada wandame dia gago wandame ni ro malika la yasunallaha dia nangka dia napugoy perintah ng Allah Ta'ala. Irong malika agi perintah mesti napugo. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kunero riala dan si perengarangon niya. Upakoli ifem alhamdulillah mugassi ni rolo nero anutta keluarga ta mate nasa paidi belum tentu tumatu ila mamadece ki siaga gana tau makokong mate di palawang ife iruntu nareko manci buku-buku ni bawah. Ang kasi tomato mate tanya si ku kampon na beberapa bulan yang lalu saya takziah engkau tahu mati ke Malaysia agana menipil iti mata nogi wilu ana meni kasih bawa iti nak kemana keluarga nak dia agak karau-karau keluarga ya alhamdulillah di engkau menemuki tentu ini riala syukur kang meraja di sisi tak maka engkau muki jampang itu mati tak kulo nare kung muki jampang itu mati maka sini on ronda di sisi nak Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mabarakai ada puda pungeta itu tu na sawa fadil doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا نعم حمدا يوافي نعمك مجد يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والسعادة والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.